Babušnica. Broj stanovnika 15.734. Površina 529 kvadratnih kilometara. Broj novorođenih 70. Broj umrlih 337. Broj nezaposlenih 2086. Prosječan lični dohodak 19.047 dinara. Ja sam Boško Gorštak, nema šta da se krije. Živim na samoj periferiji periferije. Tamo gde cvetu divlje ruže, a iznad njih suri orlovi kruže. Ovako ili gotovo isto vide sebe žitelji Babušnice, a posebno se zapostavljenim osjećaju stanovnici udaljenih planinskih sela u lužničkom kraju. Iako nisu tako daleko ni od Beograda, a kamoli od Niša ili još manje od Pirota, neretko se osjećaju zaboravljenim. Sredinu u kojoj je nekada bilo trostruko više stanovnika koji su živeli od svog grada, posljednjih decenija napustio je veliki broj ljudi, jer posle je bivalo sve manje. Opština Babušnica imala povoljniju demografsku strukturu za 30 godina. Opština Babušnica je prepolovljena što se broja stanovnika tiče i to je nešto što je sigurno najteže. Sve što je nekada bilo u društvenoj svojini, danas je u privatnoj. Ali je privatizacija u Babušnici ostavila pustoš elementarne nepogode. Čak ni čelni ljudi opštine Babušnica ne znaju ko su novi vlasnici nekada nosilaca privrede ovog kraja Srbije. S razlogom izražavam javno jedno nezadovoljstvo, da kažem jednim nerazumevanjem, nedovoljnim sluhom jedne garniture ljudi koja je unazad 4-5 godina, kada smo olako dali sve te kapacitete. Inače smo bili poznati po tome da ne prihvatamo niti sredstva koja su realno mogla da uđu u našu sredinu, ali stavit ćemo tačku normalno na sve to. U Babušnici često možete sresti porodicu u kojoj ni jedan od radno sposobnih članova ne radi, ne zato što neće, već zato jer nema gde. Ljubisav je građevinski radnik koji se razboleo, a njegova supruga Gordana trgovac čija je firma propala. Kako u takvoj situaciji uopšte živi petočlana porodica Aleksić? Pa s obzirom da smo trenutno nezaposleni i ja oboleo, živi se veoma teško. Preko leta skupljamo šumski plodovi, to nam je, tako reći, najveći izvor. Nešto sa sela dobijemo od mojih roditelja. Jedina primanja su dečji dodatak, sad je umanjen pošto jedno dete ne prima, ne znam, 4.300. 3.800, to nam je jedini prihod koji imamo u... To je jedino primanje. Prva fabrika u ovom kraju, koja je nekada radila kao sirćetara, koja je svoju proizvodnju širila i na proizvodnju plastičnih cevi za vodovod i kanalizaciju, zatim plastične džakove i ambalažu, koja zauzima više desetina hektara prostora u centru grada, ima nepoznatog vlasnika, za koga se čak pretpostavlja da i nije državljanin Srbije. U odnosu na da kažem, maksimalan broj stanovnika koje smo imali 60. godina, to je 35 čak do 40.000 stanovnika, imali smo interesantno jedan period kada je narod imao ogromnu volju i kada se eto desilo da su i ovakve sredine imale ogromne ulaganja i industrija je dobro radila. Možda je to bilo realno u odnosu na taj broj stanovnika, u odnosu na jedno vreme koje je bilo puno elana, da imamo upravo taj period maksimalnog industrijskog razvoja i to je nešto što smo jednostavno u jednom trenutku izgubili. Hemijska industrija je praktično ugašena, a i tekstilna industrija u znatno manjem obimu. To je veliki udar za naše stanovništvo, veliki broj radnika ostao bez posla u godinama kada je nerealno očekivati da zaposlimo tu radnu snagu, pogotovo u odnosu na radnu sposobnost koja je znatno smanjena, tako da
je to nešto što upravo karakteriše našu sredinu. Privatna inicijativa se javila u nekom obliku, ali to je sasvim nedovoljno u odnosu na ono s čime mi raspolažemo. To su preduzeća kao što je D-Company, koja je sigurno iznad naše sredine, iznad mnogih sredina, da ne kažem jedan evropski vrh, svetski, u pogledu njihove proizvodnje alata za gumarsku industriju i kalupa. Tekstilna industrija je ostala na nekom nivou koji je realan. Opet ponavljam, mi nemamo visokoproduktivnu i jako dobru radnu sposobnu radnu snagu koja je u tekstilnoj industriji. Gumarska industrija je opet na nekom nivou. Ono što je potpuno ugušeno, to je hemijska industrija. Nažalost, mi smo upravo i krenuli neki industrijski razvoj preko te hemijske industrije. Ja sam bila trgovinski radnik, znači ta firma je sad, ide pod stečaj. Godinama nismo primali nikakve plate, nisu bile. Ranije je bilo nešto i moglo i da se živi, znači nisu plate bile velike, ali je došao prvi pa primiš nešto pa se nadaš da opet imaš. Sad, znači nemamo ništa, ja sam trenutno na biro, mučimo se, imamo đake do prošle godine, 2 đaka srednjoškolca koji putuju, đaci i putnici. Sad je jedan nije mogao da upiše fakultet jer nemamo mogućnosti, znači da odvojimo nikakva sredstva, nisu loši đaci, mučimo se, nisu zahtevna deca vide da nemamo, pa ono što imamo, kad ide, mesečno mi ide, kad ne ima biciklu, pa ide biciklom 25 km do škole. Kako li se samo osjeća glava porodice muškarac, čija je životna uloga da bude hranitelj i obezbedi pristojan život svojoj porodici? Možda i postiđem, ne izlazim nigde. Jedina uteha su mi cigare, ne pijem alkohol, pijem lekove, diklofenak, ponekad možda i bromazepam, da smirim situaciju. Kad se šta ima, to se spremi, snađemo se nekako, tu postoji i livatsko zelje i rašniša repa i više smo nekako nismo probirljivi, pa onda obraćali smo se i Centru za socijalni rad, neka su nam izašli u susret, predsednik je doduše i ljubazan, bar ima lepe reči, tako da nas ohrabre, ako ne može mnogo da nam pomogne, pa je opet to neka utjeha, snađemo se. Najbolje mesto da se sazna kako se u nekoj sredini živi svakako je pijaca. U vreme kada smo boravili u Babušnici, uveliko je trajala sezona pripreme zimnice. Pa mi smo ujutru dojemo od 5-6 sati do 3 sata. Ako sam prodao jedno 100 kila, više nisam. Više me košta ulog nego zarada se. Možemo pa svi da radimo i u firme. Znači mora nekoj poljoprivredi. Seme se kupuje i ono je isto skupo. Znači to je sve iz Holandije. Ogromno skupo seme. Baš nije sjajno. U odnosu na prošle godine cena je mala. Pare nema baš tako. 4 kilo to 80 dinara. Nije lako danas živeti u Babušnici. Podjednako je teško i otići, a poprilično je nezahvalno biti na njenom čelu kao predsjednik opštine. Radi se o kraju koji je dugo nerazvijen. Radi se o jednom kraju gde dominiraju pečalbari. Mislim da u svemu tome, baš što se ljudskog potencijala tiče, možemo biti ponosni, zato što su to dobri, radni ljudi, jako zahvalni. Na području opštine Babušnica nalazi se i Zvonačka banja. Na putu do banje srećemo 2 starice koje po upornoj jesenjoj kiši koja ne prestaje da rominja, čuvaju svoja mala stada, toplo nas pozdravljaju i iskreno pričaju Ivanka i Mara zašto mladi ljudi odlaze iz ovog kraja i kakav je život ovde. Pa za nas ne bi loše dok smo mogli da radimo, da privređujemo nešto, da od toga živimo, a sad od kakvo živim? Od ništa. Ne mogu da radim, para malečka,
Znači, to je, ajde da ne rečemo gladovanje, nego trpenje, kako da ga kažemo. Pa ne može mene da du 7.500, ajde neka ima za sve. Za leb i za struju kao imam, ali treba li i drugo. Nemam ništa, jer još musim je bil bolešljiv, ništa ne smo privredili da imamo. Sin mi na vreme isto obole i te 7 godine kako je umrl, nemam ga i nemam ništa. Ništa. Samo te još se greši ovija zgore, ta me ne pribira inače, ništa drugo. Tako. U rodnom selu krov zaposeo kućni prag, od čeljadini trag. Teške ljudske sudbine uvek navode na ona pitanja koja postavljamo sebi, a u tim trenucima nije dovoljna ni lepota prirode koju je samo Bog mogao da stvori kako bi vam skrenula pažnju sa razmišljanja o prioritetima u životu. Pa ipak, prizor uništenog hotela u Zvonačkoj banji izaziva još jedan šok. Hotel koji je podignut 80. godina prošlog veka i koji je bio u funkciji, posle izdavanja u zakup potpuno je demoliran i tako ostavljen, sve pod opravdanjem da mu je neophodna adaptacija. Ovo je još jedan u dugačkom nizu poteza onih koji raspolažu društvenom imovinom. Zvonačka banja je radila intenzivno do pre par godina, on sa zadnjih 2 godine ne radi uopšte, nakon što je hotel urušen, kao što se vidi ovde na terenu. Urušena je sva infrastruktura koja je obezbeđivala snabdevanje bazena, otvorenog bazena za kupanje, tako da jednom rečju gosti nema razloga više dolaze i ona banjska voda koja je inače veoma lekovita, pogotovo za savremene živčane bolesti, odlazi u prazno. U Zvonačkoj banji u privatnoj režiji postoji negdje preko 200 postelja, odnosno 200 ležajeva, koji su bar tokom letnje sezone bili puni, pored hotelskih ležaja koji ima oko 130 ležaja, tako da je preko leta i bilo veoma živo i bilo je tu i prodavnica i kafana i ovi ljudi su na neki način imali dodatne prihode od toga. Zadnjih 2 godine su ostali bez tih prihoda. I za sada je on znači pod ingerencijom Agencije za privatizaciju, tako da mi nismo u stanju da bilo šta učinimo sa ovim lokalitetom i sa objektom u celini. U pustoši pored hotela srećemo čoveka od koga saznajemo. Rođen sam u Kopru u Sloveniji. Živeo sam do pre godinu dana i onda sam se vratio u Niš. Inače sam rodom selo Preseka i vratio sam se odakle mi je koren. Šteta što ljudi ovde ne znaju da iskoriste za turizam. Onda bi i seljaci i ljudi koji bi kupili hotel lepo živjeli od toga. Ali kako sam primetio ovde, neće nikom da pomogne i neki ljudi su ljubomorni. Hteli su Slovenci čak ovaj hotel da kupe. Sad koliko je to istinita informacija i na Senovo kolekciju su hteli da povuču žičaru gore. Što se tiče marketinga, Slovenci su toliko sposobni da to je neopisivo. Oni bi od ovoga napravili švajcarsko malo. Bio jednom jedan rudnik u Lužničkom kraju i zvao se Jerma. I o rudniku je ostala, nažalost, samo priča i svedočenje filma koji je 1930. sniman u ovom kraju. Rudareva sreća. Možda je naslov filma danas jedini dokaz da je nekada i sreća stanovala ovde. Šta se dogodilo sa rudnikom? Rudnik Jerma radi u 2 navrata. U prvom delu rada rudnik Jerma je zbog silikoze koja se javljala kod rudara zbog slabih zaštitnih sredstava i loše opreme morao da prestane sa radom. A zatim
je pokrenuta inicijativa da se rudnik ponovo otvori, ali na način sa novom opremom, sa novim projektima i tako dalje. Rudnik Jerma proizvodio je ugalj visokokaloričnog kvaliteta sa oko 8600 kilokalorija i služio je za koksiranje, a koks se upotrebljava u industrijske svrhe. Voz Ćira prevozio je kameni ugalj iz rudnika Jerme u Rakiti do Pirota. Rakita kao mesto gdje se nalazi rudnik bilo je jedno od najrazvijenijih mjesta. Bilo je razvijenije od samog centra Babušnice, općinskog centra. Poznato mi je iz brošura koje sam čitao da je u rudniku radilo 1100 rudara. Ipak jedan, ali vredan primjer fabrike alata za gumarsku industriju dokaz je da se i u ovakvim sredinama, radom i vizijom možete naći u društvu uspešnih svetskih fabrika. D Company iz Babušnice je alatnica formirana one turobne 1993. godine, iz čijih kalupa danas izlaze gume vrhunskog kvaliteta poznatih svetskih brendova. Put je bio uzlazno. Napredak, razvoj, povećanje broja radnika, onda smo izgradili veliku fabriku. Tehnologija je išla sve napred. Pratimo trend svetske, tehnologije u izradi gumarskih alata. A kako je to jedna firma iz malog grada u Srbiji uspela da se izbori i da radi za tako poznata svetska imena? Danas mora da se poznaje kompjuter i da se prati trend svetske tehnologije. To nam omogućavaju pre svega inženjeri, programeri, mlađe generacije koje od nas uzimaju iskustvo, a oni svojim znanjem unapređuju našu tehnologiju izrade alata, da budemo svetski priznata firma. Zahvaljujući viziji i pametnom poslovanju vlasnika ove savremene fabrike, mnogi Piroćanci dolaze u Babušnicu na posao. Radnici su zadovoljni uslovima rada, platom, ali i odnosom poslodavca prema zaposlenima. Pravila su jasna: rad i kvalitet. Pogon slovenačke fabrike Lisca također radi danas u Babušnici. Radi jedan mali pogon Pirotskog Tigra, a postoji i još jedna mala radionica za proizvodnju ženskog veša, ali sve to nije dovoljno da uposli nezaposlene u ovoj pitomoj varoši. I dok deca sebi pokušavaju da pronađu posao negde u Srbiji ili svetu, roditelji im ostaju sami i lagano stare. Takva je sudbina i baka Smilje, danas vremešne starice, ćerke srpskog oficira, koja je bila prosvetni radnik, brižna majka i dobra žena pogrešnom mužu, a koja je danas u trošnoj kući uglavnom sama. A gde je otišla njena ćerka? Ona mora u Nišu da bude tamo radi. Inače, i ona je u prosveti bila, DIF je završila, nije našla posao u svojoj struci, pa s kolegom nekim radi radnicu, neku koju ona vodi, poslovi kakvi su, takvi su. Kada je bila u braku, idući za mužem i poslom, živela je u raznim mestima Srbije. Bila sam u prosveti, u Novovaroškoj opštini, u Štitkovu gore, iznad Ivanjice, onda smo bili u Grabovici kod Kladova i zadnji put u Jasiki kod Kruševca. Posle rastali smo se i ja sam došla ovde kod roditelja da budem sa ćerkom, tako da sam se zaposlila u Tekstil Koloru i tu zaradila alergiju zbog materijala, to su sve veštački, sintetski. Baka Smilja je, kako i danas pričaju žitelji Babušnice, u mladosti bila prava lepotica. Čujte da vam kažem, lepota je mladost i zdravlje kod čoveka. Ja ne znam ovo fizičku lepotu koju ljudi, ko kako. Kod mene to je ovo lepota čoveka. Zdravlje prvo i sposobnost za rad, za tako. Ova dama nije bila samo lepa, već i vredna i talentovana žena.
Pisala je, slikala, a i danas veze. Iako sama, a pomoć joj je zbog bolesti neophodna, ne insistira na njoj. Ipak... Trenutno je ova bratanica tu, ćerka mi dođe i ja se pomalo, eto tako, obslušam nešto. No imam živinu, te me to tako obavezuje, inače mogu sama da se umijem, da malo da jednom rukom se podupirem, drugom rukom metlu ili četku šta imam za čišćenje, inače ne treba mi neko pranje, mašinu imam, operem, sama je uključim i tako. Skromna i krotka, ona se nikada ne žali, samo konstatuje. Čujte, starost je svaka teška. Svaka starost je teška, ali život je takav. Različitim pričama u priči o Vabušnici jedno je zajedničko. Ovo je mesto dobrih ljudi ko ćete pronaći u svim krajevima Srbije i sveta, jer kao što narodni pesnik Boško kaže, i to na lužničkom dijalektu, ljudi odavde odlaze. Slušaj, brale, tužnu istinu. Projdo kude kuću Kristinu. Iskršene tarabe, plod, otišel u svet za bolj život. Do njega kude je bil Ivan, razlepen i duvar i tavan. Potom je Monja bil, otišel i on sve ostavil. Vrata sa žicu vrzal, ispod prakse je zid raznizal, a kude je živil Ilija, nema ni jedna Maija. Otide i Bajaraća i njegova brajća. Ostaviše kuće od cigle, od šporet rasvrljali rigle, kroz penđer im sneg veje, ispod struju plug rđave. Padli i lazine šupe, u kuću jazavci prave rupe. Uplaši me sa crveni zubi drljača, preko nju padla vetrenjača. Pred staklena vrata basama kleči, komin mu kroz pavic štrči. Čuje se samo kako reka jači, čoveka muka duvati, kad nema s koga da prorati. Svude izvido, izmuva, pa i svi redom napcuva. I brata laču zbog drljaču, i maloga belaču zbog vetrenjaču, i liju zbog avliju, a zaru zbog košaru. Obruka i crnoga acu, što je utrkaljal kacu. E pa, kad su takvi nek idu komplet na Novi Zeland, na kraj svet, kad su narod na zajnat, nek idu u Afriku, u Kuvajt,